Yes, nongeye kuguha ikaze mukunzi wa Fla TV ukoze subscribe ndetse nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikande ukande no kora ukazogera ka notification kugira ngo anytime dushyizeho video zagiti kugeraho gatanu kuri gatanu. Haracemo igihe nubwo kitari kinini cyane tutabagezaho ipari y'umunsi, ariko guys haziyo no ngo mwakomeje kugenda mubidusaba cyane ku rubuga rwa WhatsApp mutwandikira ati kubera iki mutari kuduha ipari y'umunsi, mutumuzunga tumereye nabi turi kuribwa umunsi ku munsi umusubirizo, ati mutubabarire muduhe ipari y'umunsi. Twumvisha ubusabe bwanyu rero twagarutse, tugarukanye ipari y'umunsi kabisa. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel kora subscribe muhaza itodio, hanyuma udukurikirane kugira ngo nawe winjire muri 5% bakuri inyungu muri betting kabisa. Guys rero turagarutse, tugarukanye byinshi, turi kubategura n'ibindi byinshi cyane byiza kabisa muri iyi minsi mikuru. Amafaranga mugomba kuza kuba muyakura muri betting kabisa. Noheri n'ubunani mugomba kuza kubirya mumeze neza cyane. Guys mbanza mbibutse rero niba ari ubwa mbere ugeze hano cyangwa se nawe usanzwe hano ko tugira ni pari ziri VIP za Collect Score kugira ngo uragenda uzibona. Izi zose zo twagiye dutanga zihariye dutanga, utwandikira ku rubuga rwa WhatsApp ukatubwira tukavuga n'undi tukaguha Collect Score yizewe isa ampurusa kabisa, ugaca kubiri no kuribwa muri betting ndetse tukagira ni group yitwa VIP ngira ngo nayo urayibonye. Byose icyo bisaba kugira ngo ubibone no kutwandikira ku rubuga rwa WhatsApp kuri nimero ngiye ko kwereka. Iyi ngiyi iherwa na 94 no kutwandikira kuri WhatsApp ntihamagarwa niyo kwandikira waho, hanyuma tukakubwira ibisabwa kugira ngo ubane natwe byihariye kabisa. Fata agakayi kawe n'agakaramu rero ntangire nkwihera prediction zo kuri match ziraba uyo umunsi kabisa. Hanyuma guys twagiye na prediction zacu bi champion ku ipari yayo nkuko mubizi. Hanyuma dutangira muri Premier League nk'ibisanzwe. Ikipe ya Chelsea the Blues kabisa imaze iminsi ititwara neza cyane, iraza kuba ku isaha y'isa 11 yakiri ikipe ya Everton nayo itameze nayo imeze neza ya Grealish ndetse na Ganache. Ndaza kwangwereza kugura double chance ikipe ya The Blues Chelsea gutsinda cyangwa kunganya uyo umukino 5 kuri kagenzi ikako kabisa. Hanyuma isaha y'isa 11 n'ubundi ikipe ya Liverpool aza kuba yakiri ikipe ya Everton ya Brighton iyi match ndakwira kuboneka mu bitego bibiri ni over 1.5 goals kabisa. Hanyuma isaha y'isa moya n'iminota 30 ikipe ya Burnley iraza kuba yakira ikipe ya Fulham kabisa. Ni match itoroshye ariko ndaza kuba ngwaraza ku match nta bitego bine bibonekamo, ni under 3.5 goals kabisa muri iyi match. Hanyuma muri Premier League dusoreze kuri match aza kubihuza ikipe Arsenal the Gunners heruka gukubitwa na Aston Villa muri Premier League. Ubu ikipe ikurikirira irayisigayemo amanota 2 yo Manchester City iraza kuba yakira Wolverhampton. Ni win from koko ya Arsenal, nta kosa mbona yo iza kuba yongera gukora uyu munsi. Ni win from koko Arsenal win and over 1.5 bikombiniye. Hanyuma twerekeje mu gihugu cy'ubu cya Spain. Muri La Liga Santander ni ikipe ya Atletico de Madrid cyangwa suite ATM iraza kuba yakira ikipe ya Valencia ni ku isaha y'isa 9. Ndaza kuba nkwereza Atletico win kabisa furumo koko biraza kuba bigenda neza 5 kuri kagenzi ikako kabisa. Hanyuma isaha y'isa 11:15 ikipe ya Mallorca iraza kuba yakira ikipe ya Elche. Ndaza kuba nkwereza ko uyu mukino nabitego bine bibonekamo ni under 3.5 goals kabisa, biraza kuba bigenda neza kabisa. Hanyuma dusimbukire ku isaha y'isa 1:30 ikipe ya FC Barcelona iraza kuba yakira ikipe ya Osasuna. Ndaza kwangwereza win from koko ya Barcelona ndetse ugakombinaho win and over 2.5 goals. Ni win and over kombinye no kuvuga ngo ni Barcelona gutsinda ndetse uyu mukino ukaboneka mu bitego 3. Ni kubakoresha bet power muraza kubona handitse combos muhagane muraza kubibona neza cyane kabisa. Hanyuma
muri La Liga dusoreze kuri match iraza kubihuza ikipe ya Getafe ndetse n'ikipe ya Espanyol. Ndasa kubangohereza kugura double chance ya Getafe mu rugo kabisa gutsinda cyangwa kunganya kabisa. Reka rero tuve muri La Liga Santander twerekeze mu gihugu cy'Ubutaliyano muri Serie A kabisa. Isaha y'isa 10 ikipe yitwa Torino iraza ko yakira ikipe ya Cremonese. Ndaza kuba ngohereza ko iyo match ibonekamo ibitego bibiri bikubiye neza over 1.5 goals kabisa. Muri iyi match biraza kuba bigenda neza gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma ikipe ya Parma Calcio 1913 iraza kuba yakira ikipe ya Lazio Rome kabisa. Ndaza kuba ngohereza ikipe ya Lazio Rome kuza kubitsinda uyu mukino cyangwa se ikawunganya kabisa. Hanyuma ibyo mu Butaliyani rero tubisoreze kuri iyi match iraza guhuza ikipe ya Atalanta ndetse n'ikipe ya Cagliari. Atalanta mu by'ukuri nabonye kino na Chelsea. Atalanta ifite umupira mwiza cyane kabisa. Atalanta ya Lukman, Atalanta ya Scamacca baratera umupira mwiza cyane mu ikipe ziri Burayi. Muri match maze iminsi ndeba Atalanta iri gukina neza very well kabisa. Iraza kuba rero yakira Cagliari imuhira. Nta kosa mbona Atalanta nyuma yo kuva gutsinda Chelsea muri UEFA Champions League. Rero nta kosa mbona Atalanta cyangwa se Alala iraza kubikora kuri uyu munsi. Ni win for mukoko ya Atalanta kabisa. Hari abahungu ba Scamacca aba Lukman bameze neza cyane kabisa. Guruze kuba rero gura win ya Atalanta biraza kuba bigenda neza cyane. Nibuka gukora subscribe kabisa ubundi ibintu bikomeza kugenda neza cyane. Reka rero dusoreze dufate rutemikire dusoreze mu gihugu cy'Ubudage muri Bundesliga. Ni ku isaha y'isa 10:30 ni ikipe yitwa Empoli iraza kuba yakira ikipe ya Heidenheim. Ndaza kuba ngohereza kugura ibitego bitatu muri uyu mukino. Ni over 2.3 goals kabisa muri uyu mukino kabisa. Hanyuma n'ubundi kuri iyi saha ikipe ya Borussia Mönchengladbach iraza kuba yakira ikipe ya Wolfsburg. Ndaza kuba ngohereza kugura yes muri uyu mukino kwinjizanya. Hanyuma Eintracht Frankfurt na Augsburg ndaza kungohereza naho kugura yes. Hanyuma Hoffenheim na Hamburg ndaza kugohereza ibitego bibiri. Hanyuma Bayer Leverkusen na Cologne ndaza kungohereza win ya Bayer Leverkusen. Nuko rero dusoje pari yacu uyu munsi. Nizere ko wayikoze neza cyane. Buri champion yishyira ku ipari yayo no ati gukombina byose twakubwiye ku ipari imwe. Hanyuma nyumvaga ndi Gladiator. Dusubire ku munsi w'ejo. Imana ikomeze ibahezagire. Dusubire ciao kabisa.